pišem, čitam i crtam, igram tu. Fudbal i sam fudbal. Crtanje dolazim ponekad. Ponekad sa mamom, ponekad sam. Jedan moje sestre ima 10, ja imam 9 i jedan sestra ima 8. I jedan moje sestre su mlađa, on ima 4 mjeseci i imam jedan brat, on ima 5 godina. Elvira, srpski nastavnica ovdje. Mnogo dobro. Ona stvarno hoće da teach others. Pričamo i na engleskom, pričamo i na srpskom i učimo i mi farsi i oni uče srpski i onda je to interesantno jer obostrano svi učimo. Na kreativnim radionicama svašta radimo, od nizanja perli, dekupaž tehnike i raznih tih dodatnih tehnika, slaganja kockica i učenje boja na srpskom, na drugim jezicima. Sve ove stvari koje vidite okolo, način na koji je ukrašen ovaj centar, u stvari jesu proizvodi tih različitih radionica. UNICEF je mnogo pomogao i u smislu profesionalnih facilitatora koje se bave decom kroz strukturirane aktivnosti. Tako da je to i nama jako puno značilo kako bi prosto razvili taj deo koji je prvo bio suplementaran, a u stvari ispostavio se da je integralni deo čitave priče, jer prosto žene bez dece ne funkcionišu.